Ka KSU West Kasil District ha ka jingsaran lang ka KSU Mountain Road Circle bat ka KSU Lingam Area Unit kilali ikando UDC ka West Kasil District ubat tilingwa bandawa banbo infiltration gate hanong shram nakaliang UDC ulakular bantinbet no amador halor kani ka benda bat balay badon kam banbo talasi mender ha West Kasil kani ka dei ka bakinong ilam ka seng kilabatay nakaliang jong ka KSU West District rengkap ka Lingam Area Unit lawan ikan di UDC bandawa na UDC Ondai banbu no ka infiltration check gate ang tiap po nang siram markumbang yu imenta kini kipor padang dei kapor por kai pateng nak dibun kit khar kimandar bawan na kiwi ki state bawan balah po sialang te kelong kijing mahadu katak ta nam ta kajat bandru jongi kijing wan ra kijing pangjing sistem kawan ra ki jing mah ke wede bat ki kai pateng kinong tu kinong tem ngimtip kiwan ai markumbang yu kini kipor kinong tu kamtam kimandar kiwan penjat ya kajat meru jongi hendak tina kaliang jong jongi kakes kaseng KSU hidawana audisi bodai prekam nomor dor banbu ki infiltration check gate kamtang hingti po nong siram pada po athiabari kumangi judawa nakaliang kaseng KSU ba sarkar kadiman bu no ya ka entry and exit point dimentah sarkar kadiman le mardor marada sarkar ka le suki kan sawan ra kanu kajing mai ya kakayi pateng ya kajing im jong kipara kasi jongi dan nakaliang kaseng ibu ngi aipor kas ya UDC bodai ban le eno mardor yang kuntan nakaliang kaseng im ban se bangin simti kali jong kiti bangin liat sikmat ban le kam